yenim say ye wonkofo bi okrom anu ma say bi enya ndisi fo nkwa ba ne wonkofo bi anu mu bose papa esi e kan o kasa mi wazo nsem anu o kanyina asem o kafa Anas ba kokro ne won ma ne ya tro ba kokro ne won ma ne ya tro judges no wa ha no e confirm nyina ya nsem o kan ni nyina ye nsem ye no enne me no kasa ye wonkofo be bra tru Anas o mawu tru Anas be bia ya yarefo e okroma enam ne noma bia wo ye no ekroma no ma ensem fata bateja ukoka ye se upe kasa dodo mi wazo so se enipa Anas ye nya obi amana nka wan ne beka eti ono abo ken sabi ya na ye me ya se most of the time to bia na MPP for no to bia ye no hwe true ono abo ken enye ono anka Anas ade anka de be ye MPP satan president Nanado ne Dr. Mahmoud Bawumia ne ades ade ananka Anas na ade so de be ye MPP party no na nya asem ketwa enti da bia esenka ye polisira ye shira ono abo ken de Japan that's right but nkofo bi nya kwanya sade na obi fe ya wo so bi na output o madwapa about whatever program obi that is what that's the normal area omo ye but say o kan ye betena intellectual discourse exactly ade nipa ne betimi aye no me da bia me ka say Dr. Mahmoud Bawumia we fine gentleman odi mampanyine be but mpepre nipa ye nyanse odi Ghana so Anas odi APP animu honorable Kennedy Agyapong ti so obi betena ba bi na bi sebio waka ne nsemu Anas waka nsemu ansem fata sebio ene se obi tio ene wa be frɛ confirm wa amai na ya na de ye me ya ne se enkansa afidu no yenka se obi kyerɛ wa Anas wo so nsa ko kyerɛ wo nkwa ye nkyerɛ mu ntinko obi a wa ye obi bi pen wa boa o pen de sebi imprediasa enkasa depend e last year obemo anu atia but nkofo bi ho no ma dwen say bi as dia pay masters a trom say no mo nyenti eno anu mbe but ye de be tena no ma ye kan no ma ono abo ken ebetimi ya aboa Ghana for ye de ye sum party na ye sum wo mo a fitititi wo metimi asum party no amana bedum pempenso a yeso yeni agenwa yeso ti se nipa no anase sankrofo no dum se anase yese yeso omo at least ese ye bibi na ye kire omo se indeed omoja ene no omo ma ya ma party no eso omo ma ye ti ye de party no ne mpanyfo a omo de omo moja omo de omo kra omo de omo sika bibi ato wa ma party no omo frɛ tembi omo be frɛ bi eba ne aba be somo that's right me ne Abrantie bi edi nkomo efa okyena dwumadie bi ebeba so Central University ewo mutual pram na me bisa ne se ade ne ma omu echusu honorable Kennedy so ono baba be kasa ewo sa dwumadie no ase wo ha wotin nsem Abrantie no ekan one ne ya adwen 100% ekamia ye se mabunu a omo beye bibia o mamu bi obia pese honorable na de na no disem ebetudwa Flavia didi kan ma menchia mahwefo na minu akwasi wa tense menanu nyina na wie the same secondary school nti lawyer ba kono no oh okay kono good mase I see we lawyer ba ko papa ba kono no ya mechia no na machia honorable Ken ene ye party mpanfo nyina you said the Awokano, I fully support Razak Asema Okan because Kroma Upe Openina Jawatimi Ayan no Mama Ghana Hanomo Ube Drew baby the footprint and I said Nensa Ewo baby Ewo Ghana Opa Openina Wayas Adene Onoboken and the Nipa Bia so said you say ye share Obia what drew baby. And I had the ayade. It's honorable Ken and no ma wa yen wo Ghana han wa yama mabunu. There be our Kazama mabunu court case ya na ye kan wasem. Ye di ntina man kaza. And some more can na no because kofobi o ma say omubu kofobi and aso omo sell kofobi e ukroma. And honorable Ken Agyapong so always was standing for the truth. That's right. Adia no kre said the mode Nanabi excellent. Honorable Kennedy Agyapong minimum hwe on persisi de bia me kase sa opanyini no ada ema wu sa panyini we say na ese Ghana fo yetimi ema ne be di Ghana so se ne be ya Ghana be dum pempenso epese elu eye se mire bi ye ba powerful for somewhere around 2018
na madam for be frame say galamsey bi ewo oboase member. So I went there and me call near so mo pie gold so pa ma empenfo say omomo obi anko but say unya panyin bi na wo frɛ panyin bi wa ban mu ya ja obetimi anya military ya ombetimi amoma be. That's right. Satan na me wo na Ken number me friend opeke and I'm going to say Ken say ni say no say so lo asem a wo kan medi ho yaw because me da bia me sorry am tie me fight galamsey ade a ha oman no na say be ka chem say me mra ne nkwankwa galamsey da bi so lo wan hwe ya asem we wan kan wan hwe ya from kra me fa ko bi. Oh, that's what he told me. E free one am ka say sa opanyin we opanyin a se Ghana for ebetie yamu bia yemani medi enu no fa num pempenso a epesi edu because Ghana sabio ye de amanfo ama ye nyina ehu no ma ekoso e wo Ghana but opanyin bia anytime bia asem o ye no kore e na woka na said ye na woka no you see bia ni leader yin. Yes, at this material moment enipa ye yin na say obelidi MPP and say obabeje Ghana e free sabio ba bia ye nuanu man dis for started ye kwi e Honorable Ken Agyapong si epe 2028 ye pe say ye win and say ye pe say ye sabe capture power bi mu dia and for Honorable Ken ama sabi e be heading but ye de ne ba in 2024 time na ye ko promise me DC communicate national communicators e pa be form ka tell me say si ye present Honorable Ken Agyapong on be campaign Honorable Ken and this for me say up to now and then nyina omo kasa be say the same thing dientra officer dientra because who say opinion bi a odwene ne manfom say the emre bi atwam a ye friend say na nyankopon pe amanfom ma yi Israel free Misrim say na Satan Aaron hojo amanfo say Moses say keka kasa wo ye but nyankopon kasa wo Moses who now won Israel for one pa enne me no ka say Honorable Ken and Ghana for one pa enti ye pa obi no ye free enkwaso ye free an abyss a small black hole the only person ebetimi enyama na boy Honorable Ken Agyapong enti na baby abedu bia started thank you to you do baby ahede we ana ebebru no boje no so na nkofo bi o maji so yemfa ni we some means na yemfa create ayibi na yenye and one Honorable Ken say se me be dia kire na sa no ma we nyina ba because kwa mo kono na nka o mo yo maji so obi ko project ni pabi by the end of the day Honorable Ken ko dia kire na say as abrom so ntiempe we se means bi na yenye but sa nipa na was started sa no ma na enne wonam o kan nsem a se bio ensem fata enne obekọ yi obi be say the only stations are obetimi any opportunity akeka se bi nsem nu bia movement any Wontumi ne other those yi on obetimi akeka kasa ensem no but your baby one ma ye ma na enye but je can say nipa no say attention na ye be man attention okay Honorable Ken enye ne size no enye ni tipen no onini ni ayibia anti so attention na ye move on ma ye ready say be man that attention no ya wohia and say trend na wohia eti say obi aye na adwen say obeye no ma bi na wo de agu papa no fia is another here no there because opanyin de me ka say nyankopon wa de ni no say 2028 7th January 2029 yenso ni in as president. Okay, whether people like it or not